Lijepi pozdrav svima koji ste ostali još, koji ste budni za sada. Lijepi pozdrav iz IoT.NET Adrije. IoT.NET Adrija, kao što ste već mogli čuti nekoliko puta, je hrvatski operater za Sigfox mrežu. Pa ajmo ukratko jedno pitanje koje se redovito postavlja je šta je Sigfox? Sigfox je za početak kompanija, tehnološka kompanija, europska kompanija koja je razvila vlastitu komunikacijsku tehnologiju, znači Sigfox je ujedno i tehnologija. Ono što je nama važno u ovoj priči je da je Sigfox i mreža, znači Sigfox je mreža za internet stvari. Ona je od početka projektirana, zamišljena i strukturirana da bude mreža za internet stvari. Znači sve njezine u planiranju mreže, sve njezine ulazne komponente su od broja poruka, od količine nekakvog energije koje će se trošiti za prijenos pojedine poruke i tako dalje. Sve te veličine su bile od početka specifično projektirane da zadovoljavaju potrebe masovnog interneta stvari. Znači, ono što je Silviju na početku u keynote-u bio pokazivao, postoji ona piramida različitih tehnoloških rješenja od kojih svaka od njih zadovoljava određeni tip uređaja, pa vi imate tamo od nekakvog LTE-a, imate LTE-M, NB-IoT, ima i drugih tehnologija. Svaka od njih ima svoju publiku. Sigfox je mreža koja je namijenjena masovnom internetu stvari. Znači, svim ovim silnim uređajima koji tek trebaju doći, koji trebaju malu količinu podataka prenijeti, di nije presudna momentalna nekakva dvosmjerna komunikacija i slično. I ono što je bitno, Sigfox je operirana mreža. To je ono što nas razlikuje od recimo LoRa mreže koju, znači, i to su mreže o kojima ćete još čuti i u nastavku sada dalje. Znači, LoRa je mreža koju svatko može postaviti nešto kao otprilike Wi-Fi, kupite nekakav Wi-Fi router, postavite ga kod sebe i možete prikopčati nekakve uređaje na njih. Za razliku od LoRe, Sigfox je operirana mreža. Znači, postoji operater koji vam nudi SLA, koji garantira nekakve parametre oko toga. I ono što je još bitno je da je Sigfox globalna mreža. Znači, već je bilo ranije rečeno, Sigfox trenutno ima 50 operatera. I cijeli taj nekakav mindset iza Sigfoxa je, znači, okupiti ljude i tvrtke, entuzijaste i tako dalje i ponuditi im jednu platformu na kojoj će oni moći ponuditi svoje usluge, svoje proizvode, svoje rješenja. Sigfox, znači, je onaj start. Sigfox je onaj koji je napravio tehnologiju, onaj koji je razvio rješenje i posluje preko operatera koji razvijaju, održavaju, upravljaju mrežu na nacionalnoj razini. Sigfox operateri imaju svoje partnere. Mi u Hrvatskoj već imamo neki broj partnera koji razvijaju svoje rješenja na našoj komunikacijskoj tehnologiji i ovo moje izlaganje bi u principu trebalo biti posvećeno njima i svima onima koji imate potencijala da nešto razvijete ili da upotrijebite ovu tehnologiju u svojem poslovanju. Sigfox partneri razvijaju svoje rješenja. Ta rješenja se uglavnom, znači, iako postoji nekakva mogućnost da se radi, znači, za nekakve potrebe razvoja, ta rješenja mogu biti i necertificirana, znači, dok ih se razvija, ali kad su to nekakva rješenja koja su spremna za tržište, onda se ide za time da se takva rješenja certificira, da su ona u skladu sa regulacijom za taj frekventni spektar, da šalju poruke na način na koji je predviđeno i da mogu ponuditi vašim krajnjim korisnicima nekakvo zadovoljstvo u upotrebi, odnosno nekakve očekivane rezultate. Pa su, znači, rješenja su Sigfox Verified i Sigfox Ready i kao takva se implementiraju.
Kao što smo rekli, Sigfox je globalna mreža i okuplja, znači tu postoji cijeli jedan ekosustav tvrtki koje razvijaju što uređaje, što platforme, što kompletna rješenja za svoje korisnike. I to je ono što mi pokušavamo i tu u Hrvatskoj, znači dobiti da se što više tvrtki uključi i da ponude svoje rješenja. IoT je jako zanimljiv kao tehnologija, prvenstveno zato što se sastoji od beskonačno mnogo vertikala. I uvijek postoji mogućnost da budete prvi, najbolji, jedini možda u nekoj vertikali za koju se netko drugi nije niti sjetio da postoji. Neću reći svaki dan, ali redovito nailazimo na ljude koji dolaze sa fantastičnim idejama za koje uopće vam nije palo na pamet šta bi se sve moglo povezati i na koje načine bi sve to moglo funkcionirati i šta bi se sve to i na koje sve načine možete promijeniti postojeće poslovne modele. Jedan od najboljih primjera toga šta se sve može napraviti i zašto Sigfox i šta se može postići je Marina Cloud sa svojim rješenjem koje je u stvari softversko rješenje za upravljanje marinama i za proaktivnu brigu o brodovima koji su u marinama. Kao što smo čuli od kolega od tamo, znači prosječni brod koji je u marini otprilike 11 mjeseci provede vezan u marini. Korisnici su, znači ljudi koji su kupili brodove su vezali značajna sredstva u nekakvu svoju imovinu nad kojom imaju prilično malo, veći dio godine imaju dosta malo kontakta s njom i imaju dosta malo informacija šta se događa s njihovim brodovima. Marina Cloud je, znači oni su već imali svoje softversko rješenje za upravljanje marinama, dodali su znači senzore koji su povezani preko Sigfox mreže u svoje rješenje i ponudili jednu sasvim novu razinu usluge svojim korisnicima. Po onome što sad možemo čuti od kolega iz Marina Clouda, prilično je spektakularno koliko interesa imaju od svojih korisnika za takvim rješenjem. Ono što su oni napravili je znači iz tog Sigfoxovog ekosustava tvrtki koje razvijaju nekakve senzore, uređaje i slično, znači nisu išli razvijati uređaje za početak, nego su našli na tržištu, kao što je Silviju rekao, ima preko 500, skoro 600 uređaja koji su već certificirani na mreži i koje se može komercijalno nabaviti. Su nabavili takve znači, uređaje koji su već certificirani, već su provjereni, već rade negdje, rade nešto drugo, ali su ovdje prilagođeni za rad na brodovima. Ugradili su znači bilge senzore, to je senzor koji mjeri razinu vode unutar trupa, senzore za stanje baterija, smoke i heat senzor, znači koji može detektirati nekakvu iznimnu temperaturu ili dim unutar kabine plovila. Sve su to integrirali unutar svoje mobilne aplikacije koju sada nude svojim korisnicima i gdje onda korisnik može, kao što vidite, vidjeti nekakve izmjerene vrijednosti na svojem brodu. Takve podatke dobivaju, znači, ovisno o tome koji je tip senzora, znači mogu dobiti ili svakih 10 minuta ili svakih sat vremena ili neki od, znači, podatak o tome da li postoji dim ne dobivaju svakih 10 minuta, nego dobiju ako se pojavi znači dim u kabini ili ima nekakva povišena temperatura, onda bi bio, znači korisnik bi mogao na svojem mobilnom uređaju vidjeti da njegov brod gori i to mu ne bi baš puno pomoglo ako se nalazi negdje u Njemačkoj. Ali tu istu informaciju u isto vrijeme ima i marina, znači na svojem, to je sve integrirano i u sustav marine gdje sve te notifikacije dobivaju i mornari u marinama u isto vrijeme kada dobivaju njihovi korisnici na terenu i mogu isti čas proaktivno ići i znači ako ima povišena razina vode, ako ima požar, može se momentalno krenuti, ali jednako tako i ako baterija na brodu ne funkcionira, može vrlo brzo se, znači u nekakvom smislenom roku se može ići, netko može otići i napuniti tu bateriju. Te baterije su izrazito skupe, a ako se isprazne do kraja, onda ih treba zamijeniti, više se ne daju puniti. I onda imate nezadovoljnog korisnika u marini koji dođe nakon 11 mjeseci na svoj brod za koje je plaćao skupo godišnje ležarinu u marini i sad umjesto da ide onih 15 dana kad je na moru, umjesto da ide ploviti, on ide tražiti i mijenjati nekakvu bateriju na brodu jer ga ne može pokrenuti. Ovo je znači jedan
zgodan način za riješiti nešto što je ljudima realni problem i što im daje jedan uvid u to šta se događa sa njihovom imovinom. I kao što sam rekao, znači cijela ta IoT priča je u isto vrijeme uključena i u software za marine i znači marina ima kompletni nadzor nad time. Zašto je to još interesantno? Još jednu stvar koju ovaj primjer očitava je to ono što je nama bilo kad smo kretali u cijeli projekt sa Sigfoxom bilo isto jedan od motivatora. A to je, tu se pričalo, znači nema industrije u Hrvatskoj, nema ovoga u Hrvatskoj, nema onoga u Hrvatskoj. Pričalo se, između ostalog, često puta kreće kad idemo nešto razvijati, često puta se kaže može se financirati iz EU fondova. Ali zašto, ljudi dragi? Pa u krajnjoj liniji Hrvatska je isto članica Europske unije. Svi Sigfox uređaji jednako funkcioniraju bilo gdje u svijetu. Znači svaki jednako kao što je Marina Cloud kupila uređaje od 2-3 različita dobavljača koji su certificirani za Sigfox mrežu, primijenila ih u Hrvatskoj bez ikakvih izmjena, bez ikakvih prijava, bez ikakvih dodatnih certificiranja i slično. Jednako tako rješenja koja se naprave u Hrvatskoj mogu se jednako tako prodati na bilo kojem od ovih tržišta stranih. U bilo kojoj od ovih 50 zemalja, ako razvijete znači nekako svoje rješenje, ono će potpuno jednako funkcionirati u Španjolskoj kao i u Hrvatskoj. Što sad otvara mogućnost da Marina Cloud svoje rješenje ponudi francuskim, španjolskim, talijanskim marinama u kojima postoji Sigfox mreža i koje mogu jednako tako primijeniti ovo njihovo softversko rješenje i ponuditi dodatni nekakav benefit svojim korisnicima. IoT.net Adria je zadnji, znači mi smo sad kroz nekakvih 15-ak dana će biti godina dana od kad smo na tržištu i ovo je ono što smo uspjeli postići u godinu dana. Znači prije godinu dana je potpisan ugovor sa Sigfoxom i u tih godinu dana došli smo do, znači 67% stanovništva je pokriveno Sigfox signalom, odnosno imaju pristup Sigfox mreži, 47% teritorija. Ovdje možete okvirno vidjeti gdje je to. Ono što je, to je ovo što je trenutno. Ono što je u ovom času već ugovoreno, znači imamo dodatnih mjesta ugovorenih za, očekujemo do nove godine da ćemo znači imati instaliranih dodatnih 100-tinjak pristupnih točki koje će nam dati pokrivenost od 83,5% stanovništva i 62% teritorija. I idemo prema tome, ono što je rekao gospodin Jukić, da pokrijemo više od 90% stanovništva u prvom nekakvom naletu i 80% teritorija i dalje želimo to i dodatno proširiti. U ovom zadnjem dijelu će to onda ovisiti i o tome koliko bude interesa na tim nekakvim zabačenim dijelovima planinskim i slično koji su čine ovih nekakvih 10-ak zadnjih posto koje je izrazito teško pokrivati, pa ako nema nekakvih primjena na tim područjima, onda je pitanje da li ići prema onih zadnjih 5% koji su izrazito skupi. Gdje se sve primjenjuju? I do sad ste čuli, znači, broj primjena i ovo su sve među onih 500 i nešto uređaja koji su certificirani, više manje su prekrivene sve ove primjene koje su tu nabrojane. Znači, neka od njih samo prikupljaju podatke. Neka od njih značajno mijenjaju poslovne modele tvrtki koje su ili im daju značajne kompetitivne prednosti na tržištu. Kao što Marina Cloud ima značajnu kompetitivnu prednost na tržištu nad bilo kojim drugim softverom za marine s time što može svojim klijentima davati nekakve podatke u više manje realnom vremenu. Jednako tako u nekim od tih primjena vidimo značajne promjene u poslovnim modelima tvrtki koje primjenjuju IoT u svojem poslovanju. Od tvrtki koje su prepoznale Sigfox kao nekakav način da primijene IoT u svojem poslovanju. Ovo su samo neki od najzvučnijih imena, od kojih je recimo Airbus između ostalog i ulagač u Sigfox. Među ulagačima u Sigfox možete naći tvrtke kao što su Intel, kao što je Samsung, kao što je
Salesforce i slični, znači ima ih nekoliko stotina koji su uložili preko $500 milijarde u zadnjih 4 godine u projekt Sigfoxa. Airbus konkretno koristi Sigfox za praćenje ambalaže, odnosno rezervnih dijelova za avione. Michelin isto je tako, to je javna i objavljena znači primjena. Oni su krenuli sa ugradnjom 2.200.000 trackera. Michelin je jedan od najvećih logističara u svijetu, imaju 2.200.000 kontejnera, misle ih opremiti Sigfox tehnologijom kako bi mogli pratiti kontejnere po cijelom svijetu. To je opet ona stvar, znači kod Sigfoxa, Sigfox je jedna mreža bez obzira u Hrvatskoj, u Španjolskoj, u Južnoafričkoj republici, u Australiji, jedna je mreža, uređaj može najnormalnije putovati, znači bilo brodom, bilo avionom iz Hrvatske u Australiju, jednako kao što može poslati ovdje poruku, jednako tako može poslati i od tamo bez ikakvih preinaka, bez ikakvih izmjena. Još jedanput, to je način da ljudi koji ovdje razviju svoje uređaje, jednako tako ih mogu plasirati bilo gdje, iskoristiti Sigfoxov ekosustav, Sigfoxove operatere, Sigfoxove partnere u drugim zemljama i probati plasirati svoje proizvode na tim tržištima. Dalje ima Total, znači prati prikolice, znači postoji tu jedan veliki broj korisnika i kod T-Coma i kod drugih operatera koji koriste praćenje, znači preko 2G, 3G mreža u realnom vremenu za vozila. Vozila imaju svoje izvore napajanja, prikolice nemaju. Često puta stoje i mjesecima negdje ili su zaboravljene, ne znate gdje se nalaze kontejneri, uglavnom nemaju svoje izvore napajanja. Ovo su načini da ih se prati. Već je prije spomenuto, recimo Securitas koristi 1.200.000 alarmnih sustava. Sigfox je komplementarna tehnologija koja je dodana uz one koje inače, načine preko kojih on inače obavještava o nekakvim izvanrednim situacijama u objektima koje se nadzire. Ovdje je Sigfox dodan kao još jedan stupanj sigurnosti alarmnog sustava. Louis Vuitton, damama vjerojatno poznatiji nego muškoj publici, ali Louis Vuitton znači isto tako ima tracker koji se umeće u torbe i možete pratiti svoju Louis Vuitton torbu preko Sigfox mreže, jednako tako bilo gdje idete, znači ako vaša torba ode u Japan, jednako funkcionira na japanskim aerodromima kao i na zagrebačkom. Antwerpen i Karnstrup kao danski proizvođač mjerne tehnike, Antwerpen ugrađuje, oni su krenuli prije otprilike 9 mjeseci sa projektom ugradnje 205.000 pametnih vodomjera. Ovaj vodomjer koji je tu na slici, proizvođač za njega garantira 16 godina da će slati podatke bez da ga se dira. On je IP68, može raditi kontinuirano potopljeno, ima na sebi, osim što mjeri potrošnju u litrama i što nema nikakvih pokretnih dijelova jer mjeri ultrazvučno, ima na sebi i detektor vanjske i unutarnje temperature, pa može predvidjeti opasnost od zamrzavanja brojila i o tome obavijestiti. Jednako tako ima leak detektor, burst detektor, znači može detektirati da li vam negdje u kući kapa iz pipe ili vam je pukla cijev negdje u kući. I to isto može preko mreže poslati obavijest o tome. Postoji i dodatak za ovaj vodomjer, sad malo reklamiram vodomjer, ali postoji i dodatak za ovaj vodomjer koji omogućava da ga se daljinski zatvori. Znači postoji i ventil za ovaj vodomjer koji je moguće daljinski pokrenuti. Ok, to može iskoristiti vodovod ako im ne platite račune, ali jednako tako i vi možete, ako se radi o nekakvoj vikendici ili apartmanu ili ne znam čemu koji vam nije baš da možete trknuti do njega, a uređaj javi opasnost od zamrzavanja i slično, možete recimo probati zatvoriti, ili ako dobijete obavijest o tome da vam je pukla cijev, možete daljinski zatvoriti vodu na svojem vodomjeru.
Sve su ovo primjeri gdje se internet stvari može pokrenuti i meni je jako drago da već sada imamo 3-4 partnera koji ozbiljno razvijaju svoje proizvode. Znači, tu je Marina Cloud, oni su krenuli sa ovim softverskim dijelom, ali imamo već i 3-4 ekipe mladih ljudi koji razvijaju, ima nešto što je za vodu, ima nekakvih drugih projekata, razvijaju svoje uređaje i razmišljaju o tome kako bi ih mogli plasirati i na našem, ali i na neka druga tržišta. Pa je ovo nekakva prilika da i ja pozovem sve vas, odnosno sve među vama koji razmišljate o tome da implementirate ili već implementirate IoT u svojim poslovanjima ili znate nekoga ko to hoće, da svakako nam se javite, jako nas zanimaju vaši projekti i jako bi voljeli vidjeti da li postoji način da surađujemo na vašim projektima i da nađemo načina kako da vam pomognemo u tome. Evo, puno hvala, toliko od mene.